Allah maňa teneme ayran 8 ana jumuş bersi bilen suroolordu karaganda mындай dualarda özünçe bir koygula çoğu dua kılar dualar kabul kılsın dep ana milyoner boloyun katınım tuğasına 8 aylık bir neke var atam apam bar jakşı bирок Kudayım bilip turат şonuň üçin dua aytkanda dualar kabul bolup dilek kılar okey şunday Uşo böl bardygym şoka men okutup atpaysam oragıl wagtym ketip atat Menin kayrulum özgöç aldın ala keçirim surayım. Men ata-enemdi ayaba jakşı göröm. Alardın baktılуу boluşun kaalayım. Alar türü gezinde meni menen sıymıktanıp kalıtsa eken degen niyetim var. Atama üy salıp bersem eken, atama jip alıp bersem eken, innilerime jakşı nerse kılsam eken deyim. Damla, apakem köp uylayt, üyübüz jok de, batede turabız özübüz. Men taanıyım, Allah'a şükür namaz, men nalıbayım, Allah'a şükür namazım var. Bari jetiştü. Uşul apam baktılуу bolsa maňa tirүү gezinde balam rahmat saga niyetime jettim dese atamın kuvanç göz yaşlarını körsem eken damla. Allah'a çek şükürler bolsun men naraz emesmin bari jetişti. Bирок apakemdin jüreği tolsa eken sözdün kıskası. Üçünceden sözdün kıskası var. Sözdün uzunu da. Sözdün kıskası erjegi bata menen kөгөрөt urmatlı damla jana Jamat bir dua kılыңızдар. Şunu ayttım sizlerge bartan. Darat alıp bütkön soň jynysdyk müçösүn karasa darat sınbayby. Kede kümen sanap karap koyom deyt, karap kalsam deyt. Şo karagandan darat sınbayt. Jynysdyk müçöni karagandan egerde özünükü menen ayallıkyn karasandan özünükü karaşteke bolboyt. Ayallıkyn karasa adetsizlik bolot, aram emes, adetsizlik bolot. Al эми başkalardan karagan günөө bolot. Egerde oşol misal üçün ayalının bir tuğan apasınıkın, kayınnesinikin egerde mınday bir şahvat menen karagan bolsa, ortada nike buzulat. Şunday bar. Oşoň üçin kayınlerle öýüşe berbeş kerek da, öýüşe ötüldüler bargan uçak taşı uçraşıp uşunty bir jolle paduşka bolganlar bar, ehtiyat boluş kerek. Adep menen boluş kerek da. Ertuğrul degen serialdy körsek bolot bирок serial jaşoonu maňyzy bolup kalbaş kerek da. Jaşoonu maňyzy bolup oşo menen jaşap, oşo menen turup kalbaş kerek, bирок görüp paydalansa bolot. Tata ulandyrda gana köz karaşyňyz je oý pikiriňiz. Tata ulan any menen kızık okuya bolgan. Aýryp Moskvaga çok uçup kalypyz da. Ana süýleşip atar, ýüni taanyş bir özüm taanybaýym da, sen kimeleň desem gületçi. Tata ulanyn deyt. Al betin tosu urdayt da. Aeroportda Moskva çoğu jüret eken. Irdaganda Moskva urdayt eken da. Al jakşı urdayt. Jakşı mындай bir maňelүү, beýmani emes. Ana bir jol jana tirdin mıntıgyn ogun alayl dep barsak oşo yerde da oktanda bar. Alda tirat aba bilbem aýtýar. Azır magazinlerde arak satılıp oşol magazinlerden produktu alsa bolobu, arak turgan jerler kanday bolot. Tek emin ne kılabız? Narodniga barsaň dele, narkonomik jaşyl bar janaga. Globuska barsaň dele, Frunzega barsaň dele arak bardygynda. Bирок bir magazin bar eken aragı jok. Kaysy Frunzega aýtdym ona? Globustara jok bu. Kaýerinde? Burunky beta storiesde oşol Globus bereke degen arak jok. Bирок oşolaryň bardygynyň arak kassasy bölek geldi, naraga sandygy bir beken. Hem sandığı bir bolsanda ayırmasıyla jok bolot da, mında jöne reklama bolup kalgan bolot da. Eger oşol jana globus menen biýakta globustardyn naragyndagy sandığı bölek bolsa, anda wapşe halal dep düşünsek bolot da, naraga kirgende opşu kassaga girip ketip. Anan biýaga bölek bolgan bolsa, anda bu globusun kilos ayırmasıyla jok bolup kalgan bolot. Hem oşolardan alıp jüröz, ne gana, hem Kudayım özü geçirsin. Akçamız adalyk alata dep ümet kılabız da. Ana egerde koldan gelişinçe, ana 5-nji Pekeşit magazin açyldy, bildiňerbi? 5-nji Pekeşit'in jurnalistler aldı magazin açıldı. Kaysy Frunze köçe menen Maladaya gvardiya kesilişinde точно halal bar. Dal emes, nandары da açıkka jasalgan. Oşoga bir ziyaretke barıp ketkil urmatly bir tuğanlar. Birinciden bu mesele ne bir tuğanga jardam, adal düköngө. Ekinçiden Beşenbek Hacı'nın kılgan kızmatı at götürürüz. Uşo oturgandardyň men öyle 90% namaz okuýarlar üçin alyp kişi adamdy dinge gütüp Özbek Hacı köp mesele aýtdygan televizorda. Oşoň üçin o kişige barıp jok degende bir jol bar, oşerде soda kılıp ketkiler. Bul birinci mesele. Hani ikinci mesele urmatly bir tuğan oşol musulmança ындай bir aram jok, adal kılıp atabız degen bir tuğandardyň aşkanalarynda başkasına barış gerek. Köplerge tamak jep atabız, başka kabineye girsen arak içip oturgan bolot da.
Anan bir jol bir musulman bir tugandардын ашканасына барып калдым, жаңы ачылган халал. Немеде? Каяка бардык биз өткөндө эме, доктуме? Аты эмне? Ырыскы деген экрасы бар да. Барсак айтты, өзүбүз көтөрүп келип ичебиз десе дагы, арак уруксат бербейбиз деп атат да. Некрасыга көчөт ырыскы деген жаңы кайфачы болуп атат. Анткени көп кафелерге барсаң, адал дейт окаттары, бирок аракты бербейт, анан көтөрүп келип иче берет кабиналарында. Демек сен отурган жерде мында бир арак ичип кеткен деген сөз болот экен. Жана пиялларды катыран кылбасаң, аяка бирөө жанагыдай бара берсең арак ичкен болот экен, мисалы үчүн. Чай ичип аткан чай ичесиң го. Ошон үчүн этият болуш. Ошон үчүн урматтуу бир туугандарым, колдон келишинче аракет кылыш керек. Эми биротоло бардыгын 100% кылышыбыз кыйын. Ошон үчүн мен ошол ырыскыга барып окат ичкенди каалайт элем. Мисалы үчүн. Мен апам процент акча алган экен дейт. Айылдан окууга келишип апам ошол акчадан алдым айластан дейт. Ошон апаман карыз алдым деп ниет кылып туруп, анан кийин төлөп койсом мага арам болбой калабы дейт. Эми эң эле арзан жол ошол да. Сен келип туруп акчаны мисалы үчүн бу жерден карыздап албасаң дагы бирөөдөн карыз ал мисалы үчүн канча акчаң болсо. Анан ошол акчаңа кайтарып бер. 2 сааттан кайра берем деп алып туруп лагайда мисалы үчүн адал иштеген бирөөдөн, анан кийин ошо кайра ошо акчаңы берип апаңдын акчаңы берсең туура болот. Майла жок иши кантип кутулуш керек башка. Бирөөдөн карыз ал, ордуна 2 акчаны бересиң. Ошондо акчалар мындай алмашкан болот да. Эми бул айла кеткен иши. Green Card жыл сайын ойнотулат, катталуу үчүн 500 сом алышат. Утуп калсаң акчаны визасын беришет, ушул кандай болуп калат дейт. Бул мамлекеттик проект деп ойлойм мен. Анан канчалык арам адал экен айтышым кыйыныраак мага кыйыныраак. Бирок ошондон утуп алып ошо калып жашап жүргөндөрдү билем. Ошо калып бизнесин ачып улантып кеткендерди билем, даават ниетинде баргандарды билем. Мен буга катка бере албайм. 5-6 ай болуп калды ажырашканыбызга, ортобузда 5 жаш багып алган балабыз бар. Ал баланы өгөй энеси сагынбасын деп жолуктурбай койсо болобу дейт. Баланын куса болгону жаман урматтуу бир тууганым. Ал өгөй болсо дагы баккан энеси да, энеси сагынгысы келет, ошон үчүн балдарды кыйнабаш керек. Мен таң кала берем да 4 баласы ажырашып кетишет. Анан ошол өздөрүн ойлой берет да, мен бактылуу болушум керек. Балдардын бактысы эмне болот? Балдар ата-эне менен чогуу болгондо бактылуу болот да. Кээ бир аялдар бар, мен өзүм бактымды көрүшүм керек дейт. Сен жалгыз бактың жакшыбы, 5 адамдын бактысы жакшы урматтуу бир тууганым. Бир жолу бирөө келип мага айтып, ушунда 7 баласы бар, 5 баласы бар экен, мен ажырашам дейт. Бүйөөсү жалынат, мен ажырашам, мен бактымды курушум керек. 5 баланын бактысы эмне болот? Балдар да көрөт дейт. Мен айттым, сен акылың жок катын экенсиң деп. Таразага бир сасаң 5 адам, биякта 1 адам. Сен отурга чыккан катынсың. Бул деген 5 бала асты 12-ге чыга дейт. Кичинекей балдар, сен балдарың 18-ге чыккандан кийин бактың көрө берсең болбойбу деди. Карап калды. Карап, ушундай бир карап калып айтты, бала кичинекей деди, 12-ге чыга дейт, 12-ге чыга дейт чоң. Булар кандай бактылуу болот деп. Сен келесиң экенсиң деди. Карап, таң калат, мени карапчы. Ошо оюна келбептир да, оюна келбептир. Анткени сен бактылуу болушуң керек, бактың көрүшүң керек дейт. Сен бир адамсың деди. Бул бешөө кантип бактысын көрөт булар? Анан караган бойдон кетти ошентип. Эркек кишинин калыңды көп бергени жакшы. Аял киши калыңды аз окуганы, аз алганы жакшы дешет. Акча таппаганга мүмкүнчүлүгү жоктор кантет дейт. Мен ушуну билбейт экем. Бирок мен бир нерсени билем, никеде калың канчалык аз болсо ошончолук никеде береке болот. Калыңдын көбүнүн чеги жок. Азы 10 дирхам бир $100 тегерегинде. Бирок калың канчалык аз болсо ошончолук ошо никеде береке болот. Болгону кээ бир региондордо эркектер акмак болот дагы, азыраак калың төлөсө ушунча калыңга сатып алгам сен деп ажырашып жарашып болгон үчүн ошо маселе көп болгон жерде калыңды кымбатыраак коет, адамдар анткени ошентсе жашап калат да. Болбосо сен $100 алгам сен 4 теңге деп башка деп ушинтип алдап неме кылып анан катын ажырашып кеткендер көп. Ошол убакытта калыңды көбөйткөн бул хикматтан деп эсептейм. Анткени адам мындан корксо мындан коркот деген сөз. Үйдөгү мышыкты биттетип койсо болобу дейт, болот. Анткени кечкеле туй берсе балдар көбөйүп кетип мышыккан кетиши мүмкүн. Бирок массоо биттеткенге бул массоо. Элдин бардык мышыктардын багы болбойт. Өзүң үйүндө багып аткан мышыгыңды биттетсең болот. Second hand'ten алган кийимдер өлгөн кишилердики дейт, ошолорду алып кийсе боло берет. Жытап көрөсүң, кир болсо жууп аласың, болбосо боло берет. Өлгөндөрдүк болсо эмне болупту? Бизде өлгөндөрдүкү деп тарадык, элдин баары кийип алат, жакшы нерсе.
Hani ölgöndük bolsa kийин de bolish kerekmi? Жок. 2 же 3 ayga bölüp төлөгөнгө telefon alsang bolобу. Bölüp төлөгөндө өзүнүн басынын üstüne 1000 сом кошулуп калат экен. Бирок geç калып калсаң штраф кылат да сенден, Demek bu riba degen var. Oşun üçün de arzan telefon, içinde hem telefon çok ölbeysin degen söz da bu zararçılık degen. Oşun üçün uşuğa mınday bir şek şupka aralashkanın gereği yok deydiler. Nan alıp atsan, bir jön açık olup atsan, telefon men ekeceke mene kvartiyada turam, bir ele bölme ulgonduktan namaz okup jatkanda janında oturup turuşat uşul tuurabı deydi. Jok kıvılandı ele baspasa boldu, biyakta çıkıp jüre bersin. Sen şu kıvılan taap burçuk katarıp namazını okuyup ber, jastığına bir üstölü koyup al, mınday kılıp alat tirikçiliğin kılıp jüre bersin. Hani oturguzup koyup, iş toktatolların bardığı, sen namaz okuyup sükut çıkalı oturgudayım ne? Bayke meçitke barbay ele, üydön ele namaz oku dep aytat, özü namaz okuyayt. Kengeşinizde aytıp koyunuz şu kantip bayke namaz okutuğu gerek. Anın özünde var kalp çıkışın gerek, anam sen jetelep kılat namazga inşallah, jür dep şey. Şu, tertip oşunday. Masturbasiyadan kantip kutuluğu gerek, kede jınısım turup kalganda çidabay masturbasiya kılıp alan deyip, üylönüş gerek. Andamada oroza karmaş gerek. Oroza karmaş gerek, anam üylönüş gerek.